Narju Jipin Pensin theng manang theng. Lanchat Kalisi nili mobile la pen nili bayad tanang chabi nang thilablo mobile tanang thilablo ang theng. नमस्कार। एक बड़ी खबर जो सरकार और कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। जी हां, असम की ही एक बड़ी जिला कार्बी आंगलोंग, वही कार्बी आंगलोंग जो 17 जनवरी के दिन भारत की राष्ट्रपति पधारने वाली थी, पर अफसोस नहीं आ पाई। खैर, मुद्दा आज का कुछ अलग है। जिले में अब उग्रवादी संगठन खत्म हो चुका है, सभी यही कहेंगे, क्योंकि अब बिना भय के लोग जी पा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व बड़ा कदम था सीएम हिमंत बिश्व शर्मा और मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलीराम रोंगहांग जी का। पर यह कहना कि पूरी तरह से उग्रवादी संगठन कार्बी आंगलोंग से मिट चुका है, ये अब गलत साबित हो चुका है। जी हां, 2 पीड़ितों का ये बड़ा अभियोग उत्थापन नहीं, बल्कि उनका आंखों देखा हाल बयां की है मीडिया के सामने। बिना कुछ पूछताछ के हमारे 2 कार्बी भाइयों को बुरी तरह से पीटा गया। रांगसिना तेरोन और स्टेफान तेरांग दोनों ही नीलिप कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोफोंग आसार गांव के हैं निवासी, जो पहाड़ी फसल कटाई के लिए गए थे, तभी उनके साथ ये अत्याचार हुआ और उनके सामने बंदूक फायर कर उन्हें थ्रेटन किया गया और जोर जबरदस्ती उन्हें पहाड़ों पर दौड़ाया गया। उन पर ब्लैंक फायर किए गए। यही नहीं, उनके मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन भी उनसे लूट लिए गए। ये घटना चौकीहोला थाने के अंतर्गत कोयलामाती से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर खानारी रेंगमा बस्ती में हुआ। पीड़ितों ने बयान दिया कि तकरीबन 6 लोग मिलिट्री जैसे पोशाक में थे और सबके हाथों में बंदूकें थी और उनके बोलचाल से रेंगमा नागा समुदाय के भाषा से मेल खा रहा था। ये बहुत ही सीरियस मामला हो सकता है। ऊपर से लूट, ये कार्बी आंगलोंग के भविष्य के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। ये ऐसे दिमक है जो समाज को धीरे धीरे कुतर कर नष्ट कर सकते हैं। आज ये घटना इन 2 कार्बी भाइयों के साथ हुआ है, कल मैं और आप हो सकते हैं उनके शिकार। इन पीड़ितों और उनके गांव वालों का यही मांग है कि जल्द से जल्द इंक्वायरी बिठाया जाए और इस नए संगठन को साफ किया जाए, वरना कार्बी आंगलोंग का जो केंद्रीय सरकार के साथ शांति समझौता हुआ था, वो फेलर माना जाएगा। नीलिप से संवाददाता मोसेस तेरोन का रिपोर्ट, एनएन वार्ता, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। Lapen on hejong la niltum nilong pen lagi phora pera bang lo niltum prisi kisani bo niltum prich thu bom lo ke gari nda so ani lo ke niltum inglong jang thu thon dam det pen la sok kibia adim pusi bang chi than than da niltum da an chi tu niltum dak na palitang lo nang le det pen ala mo ubai bi ko ang la son hutsi la tarang tum la Alo asong tum mimen Indonesia chonpur lo narju nalo ang tum Hindi lam sinakan ki nile chimang hala kumalo amla nile ong han nile chithan lo ong jola tum do nile bang haglam ke majaga asong sutani tum ke sar hang ko lo ki chengke lo bang respect ponam si tum sar hang lo ankin tum han bi ko lo narju bom Hindi lam se ang tum narju bom nam bi ko ihina Laban ke lasan por hut ako inura bang areng ma bang ho anglong bang sun bomal alang lifan dang ni tuma arenang le alang lifan ke theng phelok lo son theng bom lang ke ni tuma dan hang lap long ke na theng phelok lo hang na ju pin pen sin na ke theng man na ke theng lan chat kalisi nili mobile la pen nili bayad tanang chabi nang thilab lo mobile tanang thilab lo ang theng bom mang chok bom si last pajut mang akon nilimen nikor akon ni rong narju thulo anke narju det pen ke jithan det pan ke damoi nangli hola gari ki bi along jithan amra gari pasang mo nili tum nai nang phinai dun lo pusi lang tum hili nang abdun nili rai sin nang abdun lo ni tum bang clear rai sin abdun jar lo ni tum ke ka phere ong kithi tang teng si tum ana arleng ki ding nai tum ka de lo क्यों अहिले बांग थेक थे थेक लंग लॉर मुथे इमहांग बांग चिचारिम लाके ला सोमित बांग थेक थी सिता अनुतिन ला
bangkri thom ne amni do tum heli anu tin si dola a bag sek lo pu ala army dress ating full dress lo ani tum hana ke theng mobile dan siok lo ngi nan sa mobile chilong lo ma matan tele tumare deng sibala long le lang nanta so botha khanari arong pu bang hodak bang naga rengma la tum okropon thia tum bang tum bang plia phan rengma ta bahni do de bahni areng solo apen tum karbi bahni ke bang plia tum bang plia bang ahok pet ban tum reng bang so thek tik lo pasi tum bang ke aku reng so dat pe tum phan kanut pu kaji puta tum phan pu arleng hem che bang towar phale na pa ka toy ta gali kha inglong go towar kang cheng thek tik lape kang cheng pu thak ta aku kikek ta dolang ke dak pen kehelu ini 1 kilometer bak ta duji ahok pet bang ke sitami tum ta ifan bang jog nang ji po joini si tum bang nang kat lo lapen hilis tami tum hanang ap dun lo bang ke ahok pet bang ke lower in order tum bang ke ahok pet ritale week tale week nang po law tum han bang ke long letik na tum han tang ton de si pu paklem ke dam bang dunang po ke son mo kan la tum na kan ki bang ke hindi lamen sen kan ki lang tum hian ko pela men ke chin ki lang tum hian ke chin ki la mar ju long ma se ni lang be sun son alang tu bu chingki joy ke do he la tum ka chingki joy ke lage rengma naga lam lo ante la tum phan non by chance na ne thek lok ta arji ke bang thek ji ma RJ bang ke isi bang ke non mat ke puthek the sita mane ili kamat hadam ben he di latumang ke RJ amuka la pu bang ke jong thek the he sita me la bang ke hokpat bang ke naga rengma pu bang te really chini lo amahang bang ke amahang lang long le tum phan he di to sak lan long le amahang lang lo pote akunang theng lapiat mati ingka arleng ki ding si tum kan ne ki kat nang angke lapu la terang sama bang ke hokpat bang ke halan naga inu ni lo ke la phan mang ke la ki karun ni si la phan mang ke ari pu kot pon si la phan mang ke ki pon lo aku ni pulang alang je kreng lo pute nang chi the ile tum kar biang long long song trok asong hata me kedam tang sarkar redeng wanget pen aphi kar biang long long la son risim kang tang ge ot asong ge avelu pu pen sitame puthot kedam tang atumi aning sam mate aning wi la sona por aku puthot lason risim kang tang ge ot asong nange klang pen ile tum kar bi akhaya phan la puson risim kang tang ben ge ther lang dum ha renga hu gi pasu la puson ge koson pen ma la bang ile tum bang hu hak lo asila so puthak ke ile tum kar bi akhaya asong tum kali lason si kadu gabita chehonde la pen la rengma naga la sona khai asila sona khai phan ile tum kar bi akhai tum li la puson risim kang tang ge ot ka vedet pen ampar halang le tum la puson ge dukok ke lang le tum phan sodak pen alang tum operation pi pen abang so asong phan ge pevir den nang ji